بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وفهما وتقا يا رب العالمين. Masih kita niyo kitab Riyadhus Salihin sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wala pa kita niyo nakaubos ding habab al-hilmi wal-anati wal-rifq. Amuin bab lawang pangadjian tungod pa kahanunot, kahantap iban kahanunay bukon mag-usos. Niabot na kita niyo pa hadith hikaunum hababi. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. رواه متفق عليه. Kita yung hadith selingkat-lingkat padduman sin kita niyo auno-uno parakan labi luba na ang mga pagda'wa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yassiru, paluhayan niyo. Min yassara yuyassiru taysir, paluhayan niyo yassiru. Wala tu'assiru, ayaw niyo pahunita, ayaw niyo pahunita, ayaw niyo pakiputa in maluwang. Yassiru wala tu'assiru, bashiru. Allahu akbar. Bashiru iban habbibun nasa bil khair, palasahan niyo imano siya pahinang marayaw, ayaw niyo pahukawa pahinang marayaw. Tamam? Pasuba niyo sila maghinang ibadat. Bukun mamuin liya lang sa dyan tao makita ka hinang bihain niyo. Ay ko maghinang bihan, ay kung tao magsarap ka bida'ah. Akbar. Tao mabaya magpaawon hikarayaw hamano siya, bukun mo langon gaman bulan siyang maghinang maray, pasuba siya patakiha. Tama? Bukun mo limita ni na muin baya niya mag inang karayawan. Bashiru wala tunaffiru. Naam. Pasuban yung mano siya maghinang marayaw. Bashiru, saro ta bayta inyo sila sininhinang marayaw. Ikadawhat sin ridha sin Allah Ta'ala ibani kasud yusulha. Bashiru. Wala tunaffiru, ayaw niyo sila pahukawa, ayaw ni ruya in manu siya dahil hinang marayaw. Kung kayo manan manu siya, subhanallah, mahinang sabab sindi na yung tawag mag-ibada. Tamam? Diyan din ang tangnya. Makita mga tao magmamakasihan, makita tao magsisira, unin hinangon niya, di misan umasin pangirukan niya at inipakita na siya mahukaw siya hinang magsisira. Pangirukanin tao yan. Unjo matataw. Intawa mo yung halong maksayat, simipon. Mig na. Sarta pag-ig, kinalam simpangatayan. Grabe siya mga. Intaw yaon, matawing guru yaon. Sa wala na kita nagbibiya, ini mangira to rin pangatod gato. Intaw wihad to. Amuin, piyangirukan mo. Biya mo rasimpiyaho kung makibadat pa to.
Iban wala ko nakahinang sinpangdaakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa intaw nagmamaksiyat kakitaan mo. So ikaw maulong ka niya. Kaulungan mo ka niya sabab sinaraog siya sinawanap suniri niya kakausan. Arta pangayuan mo pa Allah Ta'ala bang man siya hidayat ang parabang. Na malayo. Impiyag biddaan sin tao. Nangingirog sa jabihan. Nangingilusong. Mangiimpangatudhang kuwabya. Galit ha mundo long sin Tagalog. Ha? Galit sa mundo. Sino ba isab siya yun? No? Ang kaibanan subhanallah. Bukun hataw magmamaksiyat. Sabi lang mo yung panaiban niya mag-ibadat. Sa kaula na po kung sindahan niya. Limisan mga sib. Yung napila sa Jemano siya. Narako nagsulabay. Itayng sa Jembay humihan. Allahu Akbar. May ta sa mablong na dukaing ba yung kanilang. Ayaw. Ang so pa madukaingin ka na, baya-baya niya na sa impagmuamalat marayaw suwanin. Mangimano sa impangatod niya siya sa diyang kimudan, lingog yung dahon niya maripadun niya. Lingog. Impangatod niya hakataan, sina mo indukay na rin ka niya, wala ima mo, na kung tarahon niya na. Naingguwa niya subay halom sin Philippine siya sa diyang yung group niya. Ang ibo sadya sila rin di, iluag sin Philippine niya. Nangkan day bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tu'assiru. Wabashiru wala tunaffiru. Ayaw nin manusia kay luduya. Pahukawa. Papalingon dahil hamuin hinang pag-ibadat sabab sin pagmuamalat niya bukod marayaw. Gaman, imagda'wa suway kita magda'wa. Aturan. Bilhikma. Ha? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah bimadha? Unin usalun ta? Bilhikmati wal maw'idhati al-hasana. Labay hapakapandayan. Iwan patumtum marayaw. Ayaw magkasra, ayaw mag-atak, ayaw mag-dakinis, magkalo. Mga Facebook yun sa kaulaw-lawi, mga along na ko ito ayaw sa akin. Di dahil kaunong. Pakuhaan na sa dyan na mo yung pangadji yan. Naam. In sumunu hadith. Subhanallah, halawm sin Quran. Mamuka kitaan. Mga ayat mataod manunjukisin. Diya kita sin ayaw magpabugat. Mga mo inaong parakala, hikaluhay, amano siya. Ha? Ayaw mo kadto apa amin mahunod. Kada halom si mga ayat, halom sin Quran. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kawayaan sin Allah ta'ala kanina mo in, kaluhay, di ka mo kahunitan, di ka mo mapikal. Wala yuridu bikumul usra. Kuning kawayaan sin Allah ta'ala mo in kasigpitan ka mo, kahunitan ka mo pag-aaraman. Tamam? Nah. Matawad ayat. Sumunod in hadith ikapito. Wa an Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي يا شباب يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الله أكبر. رواه مسلم. دين كان جرير ابن عبد الله البجلي رضاء سن الله تعالى نموسي سبد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم توديهم من رسول صلى الله عليه وسلم لك سبد من يحرم الرفق سيو in malawa daing kanya in kahanunot in yuhram ini bang hanggalis madiprayo di siya karihilan ba at inahisiusyo in natiwas wala karihilan sinsipat kahanunot yuhramil khayra kullah natiwas siya kata nyo na natiwas ha atin niya natiwas din kanya, nalawa din kanya in karayawan katan. Bangin taway kahanunot. Ha? Di may ingat magsumad jamanu siya halaway ha hantapi bandayaw para sugpatan.
deprive tayong hamoy karayawan katahan. Way karayawan. Bisan siya hakasabunalan, di na siya karon sintam. Makas lang. Masakit isang long sintam ang bisara. Di niya kibito nimbaran niya. Ha? Magnasihat biyan, tumpalak magbisara tao. Dali sa diyan. Kumarayo. Basahin siya mag-advise. Advise hanin tao biyan, yung napagkalupan singkatan. Wala ako nag-advise. Sipog mo yung tao. Dakigid. Bisarahin marayo. Pikaw kalima masandang halog pangatoyan. Misan pato, biyadag mo sinhinang niya mangi. Lawag kaw sinamuin uslub. Amin matayma niya. Pamaraya. Sa in risala. Iban sinamuin message mo kanya. Yan tulas. Paghamparo mo sin kasakitan kihapdusan na tawaway. Ito ini. Dahanta. مفهوم يا شباب؟ نعم. الله أكبر. طيب لما كتاب حديث سمنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب رواه البخاري. الله أكبر. Dan kan Abi Hurairah. Singan Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi. Keridhaan siya sin Allah Ta'ala sa hunal turin hambuk pusog namung para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inalisin usog yaon. Awsini wasihati ako ya Rasulullah. Advice ako. Advice ako. Awsini. Inusog yaon long sin mga ulama ingan niya Hijariya ibn Qudama. Hijariya ibn Qudama. Long sin kaywan ang dukay. Advice ako lang niya Rasulullah. In kaunan Hijariya ibn Qudama, papasuin o, maluhay pagdukalan. Unin advice ka ni Rasulullah mapanday. Yan ipag-advise niya mo in bang uning kaunahan mo. Yung doktor sa bihad to. Prescribean mo, ubat, in tao, nangaro maun kay mo sing kaunahan niya. Bukunin i-advise mo kanya mo hindi niya kaunahan. Yang Rasulullah pagkita kanya siya sari'ul ghadab maluhay pagdukalan unin advice kanya qala la taghdab ayaw ko magdukal ya jariya ayaw ko magdukal atin nalukon sadya ko mimbiya maus ko magdukal magtuy diurukalan sadya ko sabab may taimano siya diurukalan sadya wayro magjato para kala kanya marayaw arong sa dyan decision, bang diuro ka lang, nagde-decide dyan ko, magkaral ka o siya na mo yung diuro ka lang, magkabukod mahantap, decide, misanin na mo in manghukom, munin ba itasin hadith, la yaqdil qadi, wa huwa ghadban. Ayaw siya manghukom, in judge, in siya diuro ka lang. Sab may ta, arong sa dyan, arong ino, arong ang decision na katahan, hantap na ako mo. Natak. Nah, ikakangi. Amin nagdurukal sa dyan, ikakangi. Sambil pa health niya ikakangi. Pasihat niya ikakangi. Aun saan mga ulama, sambil amuin lang ta taalok niya pasihat, lililayran si mga ulama. Bang unin kamudaratan sin pagdukal. Ambok na rin doon, sakit sin amuin. Hikaruhun sin unuway ni sin. Unuway namin sakit amuin. Ang kori magkaon yan. Maghapdusin tiyan. Muno ba? Ha? Ulcer. Ulcer. Tamam? Sabab may ta. Nagdurhunin na muin. Bangko nagdurukal sadya. Min ulcer mo yan to. Min biya takapali-pali yan to. Umusboy na muin. Biya mato. Kuan halom sin tiyan mo. Min biya gas. Amuin kuan halom sin baran mo to. Mahinang sabab. Sin amin sumaki. Umakdo sinuatay mo. Saan sadya nagdurukal? Pag-ubos.
intawa mo biya mga nagdurukal sa diyan. Pangadji biha una munanin sabab punan sabab si mga magka-stroke intaw tanga. Sabab sinamin pag-usbos induko bigla kumusog. Namo natin mamustak na yung mga utok. Amin mga ukat-ukat siwi di makara amo natin mamahinang sabab mahinang. Ang kanda ayaw magdungal sa diyan. Ha? Ayaw magdungal sa diyan. Ikakangiya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam in akan Jariyah ibn Qudamah la taghdab. فردد مرارا. ما معنى ردد؟ بيالكنيا بيالكن بس الرسول ما سوبن وان advice ba ko ng Rasul فردد مرارا بيالكنيا مرارا كما تقول قال لا تغضب أيوكم magdugal. رواه البخاري. Inahati niya ayaw magtuy magdugal pagpahantap ka o pamikil na ka o magtuy. Bang kau datungan suy-suy habang lingkod ka o marayo inom ka tubig pa ka mamikilan. Ano ba yan tukul na? So pa mabunal may tabayat na biyan. Ayaw magtuy mag-usos. Tamam? Na. إن سمنوا حديث عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. الله أكبر. دين كان أبو يعلى شداد بن أوس كرضاء سيسن الله تعالى دينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبدني إن الله كتب الإحسان على كل شيء. سهلنا ترين الله تعالى كتب hindi معنى سين كتب بكون سيولة أي بمعنى فرض من سبنا ترين الله تعالى فرض نيم pagmarayaw hakatan uno سوي كمarayaw فرض كتب im magmarayaw im magpaamusin hinang bangawn hinang mo parayawon mo tuol ayaw mo suwa-suwaon sadya فرض sin Allah ta'ala in pagparayaw hakatan uno nah fa idza qataltum bang kamu mamuno fa ahsinul qitla parayawan yun hantang sin pagbuno qitla bukun qatla ini pagtagon ha Arab masdar hay'a او pagtagon masdar marra او pagtagon masdar hay'a at inihantang simpagpatay ala wazin fi'la bang siya yung timbangan niya fa'la mangununjuki siya na kaminsanda masdar marra yung pagtag ka niya Arab imian kaulong mubihan akaltu aklatan wahida nakauna ko akla pagkaun na kaminsanda akla wahida tamam jayid qataltu qatla unat sin qataltu qatla nakabuno ako nakaminsan da qatla wahida sabang fi'la qitla hantang yung pagbisara natin yan nakabuno siya qitla hantang simpagbuno ko biha ini nauna na sabot hadith fa idha qataltum bang kamu mamuno bang aung patayon nyo mimbunuon nyo fa ahsinul qitla parayawan nyo hantang sin pagbuno nyo uy na nung may tama inasabot sin hadith yan ni paha pabunuon kita buko yung maksud bang aun manusia patindukan niyo sin qisas aun saan tao nakahinang siya karupangan nakazina atawakan nakabuno day sa kisasun siya sinsara innamuno pabuno ipabuno day sa sinsara na bang kau magbuno sin tao mo kisasun mo parayawon mo mukon mo na mo insiksaon mukon mo minisangat pago sa tulatik mo mailong ay sakan
Kamu yung mga tay sakan. Gisiom mo yung mga ilok, gutok-gutokon mo yan, ayaw na kayo. Diretso na magtuloy, may masapat siya, madin. Ayun ako magpaluway. Parayaw. Fa'ahsinul qitla. Sambil para kalapag kisas. Biyato na kami Islam. Nayari pa. Wa idha dhabahtum. Ang kamu sumumbay, dhabaha. Sumumbay ko mamanok. Fa'ahsinu dhibha. Dhibha. Bukod dhabha. Dhibha. Hati niya hantang yung pagbisara. Parayawan yun hantang simpag sumbay. Kanday magpangadji bahasa Arab suway ito. Intao wala nakapangadji bahasa Arab. Wayroon nakapangadji na wayaw ko mga andol sinilmo. Kawaan yung bisara na yung kap. Intao wayroon pangadji haluga Arabiya. Iban labi lugaan na nahwi iban sin sarf ayaw ko mga andol ha ilmo. Sababing Quran iban sin hadith bahasa Arab. Din siya makapahal. Diba? Ayaw naman dumawa yung tao. Bukunin para kala tabit tasyahi. Napsu mo sadya. In tao way nakapangadji bahasa Arab. Way nakapangadji sin sarf. Iban sin nahu. Iban na sin kaibanan. La tathiqu fi ilmih long sin ma'ulama. Ayaw ko mangandul ha ilmo niya. Maluhayan mahaghat. Mafhum? Yung pagpangadji bukun siya katas. Tabi. Pagpangadji si mga ulama na kauna bukun katas. Maglingko di ba si mga ulama. Tamam? Nah. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. Parayaw yung pagsumbay. Bukun ka usaw lang ako magsumbay. Kaan mo si mga pundol. Yung mga utak mo bihan. Pag-uwas biya. Gipiton mo sa dyan kuan inliog sin mga kambing di ko maulong ayaw para yawa tumtumain iyan kaya pag sangsa ka to sin Allah Ta'ala ba't bang yan matuka at masapi yun sa tsakitan yung hangpo mangkan na si pa sin sapi Abu Bakar yung pangatod mo sin tuulawa ma kanda para yawon tain pagsubay lagaw laring marayaw kaliin marayaw patudyo siya pa kibla mo na hinihindo ka to sin mga ulama uli ninyo marayawin ko sab kasakitan kayo. Tamam? Na, bukod pa wakto sin paglilay sin hukuman sin pagsubay. Dumatong din wakto. Wal yuhidda. In lam yaun lamul amr. In fi'il ahadda yuhiddu in hati niya hasaan niyo. Pahaitan niyo. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Pahaitun sinhang kata uraing kanyo in sulab niya, in syafra niya min sulab, amin hipag susumbay. Kaya nyo rin sulab, amin dampal mari. In ini salig, in ini sulab, makait na marayaw. Amin ganta, pagutod mo, pagsumbay mo, mautod magtoy mautasin, amuin lalabayan hangin ipansin pagkaw. Masapat siya, amuin lang ta, magsandal sin sakit, masapat gumuin niya walihan niya. Kung mga mo biya sin pagsumbay sin kaywanan, kung mahaitin namin mga utak, atawa kaning mabarog, hulhul bihan malukay. Pag-ubos yung paghulhul, manaig si Jim pa, istimindog pa sa piwihan manaw, kumaon pa mga dahon sa ing. Kublaan ka uwi, pamaruad mo. Na, wal yuhidda ahadukum syafrah. Syafrah mo na namin po. Wal yurih, lamul amr. Wal yurih. Na yurih araha yurihu arih hatinya pahali-halihun niya na dhabiha in siyumbay niya hati sin dhabiha min siyumbay niya pahali-halihun niya na magtuloy pasan nangun niya na tama bukon niya amuin pasigpitan pasan pagsumbay rawahu Muslim sambil lima pagsumbay so ay kita magmarayo bukon kita amuin lang tabiha nag-uusus. In hadithi kahangpu wa an Aisha radhiyallahu عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه
وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. din kan Aisyah radhiyallahu anha Allah Ta'ala in aghniya ma khuyyira imma nafiya way ma khuyyira wayruun napapi in Rasulullah amin piyagpapi siya way siya napapi in Rasulullah haantara sindwa parakala amin piyagpapi siya sindwa parakala illa akhadha aysarahuma malainkan kiawanya in labi magaan harwa parakala wala siya bakas amo impyag papi in Rasulullah ini atawa ini bang bukununin kawawin sin Rasul amo magaan amin ini dikasigpitanin tao tinibang o mga punishment ha long tabian uquba bang piyon ini atawa ini piyon sin Rasul amo hindi makaan tamam amuin makaan naam atawa o mga hinangkuhan biya sinamin mga pagsambayang tarawih na kauna tag ng sambayang tarawih isa-isa mag-isa-isa taumukon na mo yung nag-aakad-akad sambayang siya isa-isa niya sa kalihambuk doon sambayang man siya miya ka din hambuk doon pag ikaru-aru miya ka na in nagtataod na Rasulullah mabuha siya rakala mafardo man kahunitan in tao pag ikaturo mo wala nakimuin Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta di siya mabaya sin arakala mafardo in hinangyan kahugatan kasigpitanin sinamin Muslim tamang mga hadith niya tungod sinamin mga pagsiwak laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli wudu' ataw 'inda kulli salah sagdarihi kasigpitin namin parakala pagsiwakin mabuka siya mo ikasigpit hatao daakon ko na sila sa kahaba sila magsambahayang atawakan mag-ail daakon ko magsiwak ay para ikasigpit na yatu Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag piun siya magsulot atawakan magbuno unin piun si Rasul labi maray magsulot ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qat in qat niyatina abadan biada wa abadan amusajja in qat in nafihannya in madi am pin abadan in nafihannya mustaqbal tamam illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithma piun niya inamin maluhay ring harwa salugay ma lam yakun ithma bang isa bukunda dusa bang isa dusa ri siya mad fa in kana ithman kana ab'ada an-nas min bangin kaunan niya aun amoy maksiyat in maluhay yung maksiyat na in kaunan sin Rasulullah sa layo-layo maano siya day nga hinang yan isab siya man magyanon day niya mong sibu-sibu da manjari ha napiyon ni maluhay kaluhay taw wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi shay'in qat illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi ta'ala iban in Rasulullah wala bakas nakapamawli in intaqama nakapamahuli revenge ba? Kung siya nanggalis ha? Wala siya bakas nakapamahuli. Amin pawaran niya. Amin sa ula namin kiwanin baran niya, jana siya, yudyo siya, wala siya bakas nakapamahuli. In pagpamahuli sin Rasulullah, an tuntahaka hurmatullah. Bang kahiikan na in, hurma. Inamun piyanglangan sin Allah Ta'ala. Syara na sin Allah Ta'ala inamun hiyali pulo sin manus niya. Fayantaqima lillah. Dain doon Rasulullah yantaqim ma makna yantaqim mamahuli akarna sin Allah Ta'ala ay bimakna amuin long tabihan hinangun niya in pakaradyaan pagmahi banghakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala na suk na kita nyo katluan minit tubusun tayo yung hadith وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar aw biman tuhrumu 'alayhi an-nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahal. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar aw biman tuhrumu 'alayhi an-nar tahrumu 'ala kulli qaribin hayyin layyin sahal.
رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dan kan Abdullah bin Mas'ud keridaan sin Allah Ta'ala namumsiya sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum na ala harf istiftah ala uno mabaya ka kamu suysuyan ko biman yahrumu ala an-nar bang isuin maharam ding hanarka ay bima'na malayo ding ha pinarka jahannam haram sa sumud palaw narka أو بمن تحرم عليه النار أتو حرام النار كأنيا مبايا كمبايتان كويسين تأو حرام نار تحرم على كل قريب حرام أبي نار جهنم هتياب manusia قريب إن قريب من مسوق papangatayan sin tao kalasahan sin manusia sabab sin dayaw sin pagsumad dyan Allahu Akbar asuwon mo yun hikuan yung mo Masya Allah kalasahan dyan way maruhal ka niya yan saboy makaka mo kullu qarib ang penyaon uno niya na pangimi sin simudahan isyun unin si patsipanag nan maharam deng hanarka kullu qarib masuok papangatayan si manusia muhabbab ilan nas kalasahan si manusia kullu qaribin hayyin Allahu Akbar in hati sin hayyin naam iba in hayyin iban sin layyin iban sin sahal in sahal maluhay in layyin malunok hayyin ini maluhay na makna sin hayyin in ini katanin makna ni maksud amuin tao mapatibaba tao mababaindahan tao marayawin kasuddahan tao masandang mudahon magsuman siya kung mabungis maraw maglingkod-lingkod maraw pagus magpanabang-bang o mga hajat sin tao amo na ini maksud sin hadith na in mga tao nagsisipat bihain masuk pa pangatayan si manusia sam sin dayo sin akhlaq nila pati baba marawing kasuddahan niya magpanabang sila nainin mga manusia haram innarka kanila ay bima'na di sila makasud palawm sinarka biidnillah subhanahu wa ta'ala mahuli dahil doon timugto bin hadith hatungod sin babul hilm balikan tumarina kita ni babul afwi wal i'radi anil jahilin insya Allah ta'ala wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim والحمد لله رب العالمين.